Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. Natural Samoa water, the taste of nature in a bottle. Post-traumatic stress disorder is an anxiety disorder that can result from a traumatic event. Living with PTSD is challenging, but learning more about the condition might help you to ask questions and find the help you need. To learn more, visit our website at www.asalliance.co or call 684-699-0272. Skipper Tuna is the healthier choice for you. It's nutritious tuna flakes, packed in easy open cans. Get hooked on the great taste of Skipper Tuna today. We're here to give the opportunity to people for full-time work in New Zealand as a skilled worker, so trades, carpenter, mechanic, or anyone who's successful with the quota. Ya, whaftail nei awa noa I lau whawhionga tangaloa, lo fo yaso tā te le I mawese awa noa no le fo I sa pisi le, ai mai sei le fo I tūlanga na whai ngai mele tātou o tunu, whai ngā whilwhili ngā tātou o tunu le ua wai umana manuia, I le uta oto mai le whai unga I tusa wa le whilngalo Samoa I le whilwhili ngā tai tai. Manino fo I le vanga whai wa abe I le whilwhili ngā le tātou o tunu. Ia whaftai le lofa maleanga leo le tua. Ia mo ne awa noa tātou. Whasoa ai, tā sisire. Fo I sau whina ngalo I tu sol, whai ungol, whai ngā pālota. Ia mai se fo I le sile le tūlanga la ele tau alumanga I le anga I lumol tātou whai ngā mālo fau. Ai pe mana e tā amata mai I le whai ungol whai ngā pālota. O le tō wha ma le whina ngalo Samoa le wa mai. O le whātua I le tua Samoa o tasi, tōlu sunga le tasi no fua. O le vaenga whai o lo ngai al malo le ita PPS fulman wha. Ia o lo tamai tai pāmia o tausi o lo iei nei le whionga le sa wha pito e tolu o na sui le sa. Ia mai la toi tuto tasi e tolu wha. Ia o la u mai tau atu. O pe u fulisia atoa I le whina ngalo le wa mai o le atunu utangalo. O le asa u sila ma lau wha awinganga. O le wha unga o le wa mai. Tolu tasi sfulu wha, tolu. Whaftai tele le wa pulu, whawhila tupa ia la silasi o tātua tunu, tulo upa ia masa, tātua tunu. Whaftai, whaisi loa tātua mose e whilo inga. Ia peo na sau noa inga, ia le ua sau noa le tunu, wa maila la tō pule. Ia o la tuwhai la tilo e tā ua, o le message, the country has spoken. At the same time, yeah. O la fua wasi la fia le fast o la mandate lena promote la tunu o tali aina mata ngo fia tele ia ale ya nga iluma ia o atu la mai le fenga malo ia o bone ngalo ya tato tu la me lo fenga malo ele se fenga malo na se vai fa tasi o malo le tunu at fenga malo le tunu e te tau ala na sila mai mea mai na whinga ngalo ai ma whina o ele atu numa pāti. Ia, ele anga I luma. E te tolu manatu e mori wha maa loo fo e whionga la uli mali toa. O le o sao noa mele atu nu. Ia, au te o lau ti tiro nana whawhitai o le wa o manino mai. Ma wale lei fo I lea ia wa manino whasingo manga ina ia nga ilo le atu nu. Mo whaisi lewa o na o mana o mia na e tu langa o malo wa taunga wha au wina loa. So, mana ia tele le mea wa o tu la me tendei a pulu. O pe ole whare tonu lena ia I le vesi fo I whainga malo ma upu whai ilu tātou tunu. O lena wha upu ino ngasi ngasi a malo. Na amata mai a Januari.
a left to a nei le masina nei o se te mai se la son tona e nei o manino mai fai tau mal fai nga palota o la mai tau tala no at fo inisio le la to fo isa muli le fai nga palota e mai se fo o campaigns na la wiloa eu fa te i la to sala to le mana to ma walunga fa pe ni no fo e manu malo ai le fast o nisi fo isa mana to e to fo i mai le vang fa fo le HRPP ai pe o le foi mai tau o pe o le tele o sui pe o la mai tau le pe o se fai ngā pālota nei o matuato o tele a minister o se fai ngā malo o lo o sa fai il tau venga le malo to sfuru i la tona na fai ina le fai ngā pālota pe o le tūlanga na pe o wale sa pisa il tūlanga le o le fatu o tuaina o le fai ngā malo lo iai ai pe o le pene sa unoa o le wa mai le fina ngalo ma le pule mai le atunu o la sa usin sila i tangano Faftai pulu ole o sa no le tunu ole tulanga ele mfai ona ye se fa matalanga mfai ona fa pe ole tulenda etele ia etele atulanga ese la tunu langa fa na palota ale ile fai le aso wal spirifilina le fai ola usa no sa mela tunu e mana o fa wau nga ruenga ia na fa na mata mai le lua fe lusu mantas ia wa fa nga malo al fast o le ngase a malo fo ia o le tulanga na le fo batali mai le tunu ele ifia ele melen tu e se tu fa talanga tu sa wa ia ele il fu le fa inga ale o le tudele o le usa no mele tunu o le tonga ruenga le nga mata lua fe lufu taxi fa waula ia ai fai fa le o la ula ti le ia puru tu so me lo silingi ala wa manino fe ngalo le tunu o le pule le wa mai le pule o le tulanga le po ai le tula i mai ia tulona o lo tama na totas e te le ale te le si la tunu i le manu lautile na matu mai te le fo si la el tu malo inga ruenga fatino so ola ti lo ye ola o manino afinga lo le tunu na matalia ele fa nga malo le fasi lua fu tas e to men fa le ton ya to mai le to fatino fa wa ia ma fai e si tu langa le ia ma tu fatasi ati na ia mana mia o wale anga i lumo le tunu ai le au loma le fai ngā pālota sa ta fa soai fo mai mom sila le tunu ia na batau fa tu sa na batau o vai fa fai tele e tolu o le fast o le HRPP fa pela ma le SUP le lau mai ale fai ngā pālota o rono winga la o na batau la le tau nin fa wau o le fa na batau o le fa tu ile tu sa mo tas le wasi ile milione le 2 miliona te le isi fa manuanga i o fa petu inatu si le pensione o ila to e ia mana o tu mau le soifua ia matu langa fa pe tele le tupe alwai o la so sila ia o le o to mai o le so foula fa to le malo fou o le fa tinonga o le ala le mele la so faftai pu o le ilonga o pe o ne sa no o le e te tawana sila le whainga malo le anga iluma. I mea le leia na sau noa me le tunu whainga palota. Mena le lei. Ai ei fo i mea le lei. Peo na whaatula ina mai e si pāti. Lea lawa mai le mandate le tunu. O le tūla. Mai le whainga malo o langa ngā luenga o le tu whaatasia umo le tunu. Punu peo na tatano ina. Tu whaatasia o le atunu i si tu langa fo i le anga i luma. Wha ngā uma ia me se ia na tala noa ina al whainga pālota. E le ngata fo i ngā le na watau le fast. O tira sila mai fo i le ngā watau le HRPP, ma le SUP. A mai uma manoni o melna. E whau ele malo. O le tu langa fo le afsindia whawhitai le lofo le tua. Le wa o le la fa to nu fa mo mo o le lu tau fo landa le tai fa nga malo ma le tu le nga i luma o le lu tau mo wa ia tau ma fai
e au mai whaatasi lo le whainga malo. Matai e leo vai atu nei o fia no vai atu leo a matanga whelo ai le fionga pale mia a fifilia. Ma CEO su o le malo. Tanga wengal malo. O le matua ta hu o le tūlanga lea. Vai. At the end of the day, o la tau ne wha moe le whainga malo. E wha tau uina. O le tūlanga foi la na o whawhiwhaina o vai atu i le wha soa le fionga le minsta fifidia. Amin pale me fifidia o le o na la asia tūlanga lea. O le tūlanga foi la le ngā lue whātu se lewa mata mea i le whelo inga ia ma CEOs. O la whalongo atu. E mana ia i o le tali mai a CEOs. O whalongo tu fo. Ia wala sa la observa o public information. Nga attend ma le lima sfutasi. O whape, o le matango fia le mea. Wai o la tau nei, e wha moe e le malo. O la tau e wha tino ina ngā lue. O le whainga malo, kapingeta minsta. So no inga purua. O le o vai atua, pe wa mata mana ia wale lei tele. A matanga, ia whaile whātau tonga, a maile whingalo o le pāle mia fifilia, malang kapineta, ma whainga mano, lewa iele latu. Lewa iele le a whaile le tu mai, ma le support a pulenga, a whainga luanga malo wai. O le mea ngai pito sili tāua. Ia whaawa winga ngā luenga malo, ia awane i eisi whaale tonu tu mai. O la titi lo tu nā teimi nei. Wape o le asai ai le, ai me se ho ia misal taimi o le whalafua inga po sa noanga fina ngalo le taimi o le anga ia ngai whainga palota ia o isa fina ngalo ua. Ai pesa i le manatu whapena, o le whapea a sui atu le malo o le ato, te le sui. Ai pe o le na iai le tūlanga le pena sa noa. E ese ale la ngona na iai na ua. Wala au mai le pale mia filifilia. A fio atu matalatu a ole whaurulungo matanga luenga. Leia mo mia ngā lue whaatasi na ia. Whau whaatasi le atu. O la tana te tila wa pulu. Eita, o le oma amata le lei tele la matanga lea. Ba o la tone ele mamanu le o le tunu o lo ta ia ngā luenga whatinonga. O la fo ngā whalongolongo a tonu ko ia o tua ia fa tangata e po lenga fa pe atu la me fenga malo wa tuli tangata nga palo tai o ma o ia ele tau fa atu setala o le filinga a tulanga ia so se fenga malo le e fa wa tangata o lo le tau tua mo le la tu ele ia se me policies tato mai la ia fa len malo le o sau no mele tunu ilanga mandate le o mai matano fia la na titilo ia bese ele loto le fa pe o le la ono fa malo loa ulanga o te o desi party po le se senga o tu langa ia tato ngal do fatas ai fo ela le tangata ele o tala fe ngai lan silsila ia o le ya taunga ele ola nati tula pu matango fia na matanga Ia wale sa tatal noi ana batau. Pe ala o le mai tau fo i le tala inga la vale fasto le nfa anga solo le lima sumel tasi tu malo le atu. I tu malo palota. O le ngā lulu e whaatasi le upo le tatal no mo mai fo le partnership. O le malo, o le au fai pisidisi, o le kalesia, o le atunu o atoa e ngā lulu e whaatasi. Le partnership e na ia le leile atina o le tamao a inga ma le soifua le lei o le tātua atunu. O le tūfo i le te whina ngalo anga ia i le tuli loa la le la whaini, pēr whai e whaatino le ngā luenga le malo fo. Io, o le na te tilo, o le whainga paanga, o le upusa o ana whainga paanga. O le whai ala utala pēr, sida fo i le tā interview tanwa, na o whai atu nei le. O le review ai, o le Pathway to the Development of Samoa, PDS. Le na whai nei le last quarter review, e sau results o lui tau uma po KPOs ala malunga achieve. Na indicate mai e successful po lo keti mga ruenga whai whapaanga ala malo. Ma le community, ma whana po tonga, tu mo e successful.
le tūlanga lana e tō olo manino mai lai lau titilo. O le District Development Program. Le whai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 
ole malo si ango Samoa. O pulenga li im fai puli. Io vai si foi la ile law and order. O leo tulanga fatingo ngalwa. E sili mamau atuale te leo le sao o i tu malo. Ile pulenga e la toia o la tou mamalu la tou ala la fanga tula pena. O le fainga paanga la na wa le wo manino mai ya. Mata mai lua fe lufu tasi wa mata. Le la folinga mai le usa no mele tunu. Fa wau le melna. Fa wau le melna. Ai e te tau velan sisila e lu tau ma me e atoto. Tauna sisila ia. Sisila ia. Ola le ngala na pulu mena te fa fitai la titilo ile fionga tai. Le wa mata me le filo inga ma CEOs. Ole o tau ma fai le mai CEOs. Ngalo do fatas. Le ale me fa le me ma fa tili ele continue le partnership le. Yeah, so no in the for you let's partnership tower or the private sector, civil society. Whatever, the private sector is the engine of economic growth. O I mo wela nga tupe, e mo wela fonga. O le fai tinga nga malo. O le partnership o te foto ina fo ila fa nga malo. E o felo ai CEO. Felo ai mal private sector. O mai mal private sector. Sao noa tu tai te malo. Leo sao noa le tunu. Tato o e osi le tunu. O tulanga umai en sao noa i lau titiro tal noa. O investments pro kalamelea fa le increase le agriculture, increase le export, increase le investment fa le increase fa le o EPC power me umai. O e fa tino umai me. Te le nga private sector e mai. Fai rapa anga me umai fatino. So eta ua o le tunu la fatino nga luenga le atina ina le tunu private sector fatino ina tulanga e o fatasi va fatasi ai. Ole ola foi la titi le tau le fast. Pe o fatasi il district development no atina ai. Yeso so tulola male mai sia tina tselele ole fai pa anga me private sector. E foi le Samoa Export Authority le o fa tulanga ina le. E fai nga ma le fast o na fa tulanga ai. Ole aunga au tu foi le Samoa Export Authority. We le tata noi for this interview. Ole biggest problem il export Samoa. Ele lava supply. Le o lava il coco, le lava e pe tata no e pese ma le lava il coco, le lava il popo, le lava l'ava, le lava umane me. Ya o le export authority la la ngalua. Ia ngalu fa tasi fai nga pa anga ma le private sector, ma tata umane ale au fai fa toanga. Ia improve la me ia ele fa tino ai. So nia tu fai nga malo le math or straws. Fai atina ia so i fai fa toanga. Atina on a commercial basis ia increase supply. Wai el tulanga na ale le supply le mele e fa pende ia alta to export sector wa fai la o ia le fo mo wa tala wa matana diminish like tita to fish export o me ma fai na to controlling le tina e to la fanua ma wa fale tulunga e la una di tira pu o le anga ba taule na mai le fas o le fo o te leo whalongo tu foi o te le si te e mai eisi pāti mei. Le pefa nei sila fia. Sa o iei tono le parliament le asu na pasi a ele export whati. Le ai ma sisi te tele. Fionga te itai mutua tari se pai. Le maa tau foi whata milonga mai whalau iloi sa vai a tomo po. Tasi ale tari me le tunu. Whai mai. O lea tangalo. Lea e me o tua ina whati. Levan whata. E ala lesi mata upe tasi te fiat o te fiat loi. O le tūlanga le mele, o le lui tau lea, e le ngata la le whaatingongo o mene. Pe o le whaamalo si au leo te vai e tu e le tūlanga le whaatula i me le whaaso mea.
O le tilo le vai mamau. Ia sa fesilinia fo il consultation le tunu fesili mai fai mai. Fai ni me ta eu pena au milione. Wale fa longo ku kalanga te fa. Ola ku ala lo nu ku. E fa vela milione ma ka ko fa au pe ale ka ku le fai me. Mata mai sto walo po se fa na po se sa yo mata mai o milione. Ole tele to me le nga tele milione. Tele sa mo milione. Oi pensi benefiti atato. Nothing wrong with ale angana le atina ino le tunu so ola una talia tu foi le and I have no doubt in my mind. Ola o sila fiele ni para mia fifilia. Ia le wa mata i ola ngal wen foi na ya au pongi mai private sector au pongi mai ola uma nino foi au pongi mai al fon fa vai ma li in fai pu Lu fatas. lu fatasi ole mea nga ile tunu manui ile tunu ito fa do sa utala sila le growth for GDP 1.5 billion le do for tax ale wa 3.5 billion 2 billion pero no fa so to ngarela ole mata o ti o tele ole development le tunu pe investi tono le tunu Ole tuna le tau sile to i tangalo. Ole tsau no ole le lunga le tele ole GDP. Ile vai tai miale na fatino ila al pol kalam le anga itua. Ale foi fina o mais. Le ola ya lunga tulis tato tupe mai fafo. La ya lu foi lunga ia isi o tai pe tupe o remittances. Ola ala le mele fai tato. Ola ya lunga pa nga ye lua. Ole tang fa la me mai mau fo tato changa ye. Atina to tono le tato. Tele yo le sise. Ele terminology in economics term ta ole multiplier effect. Ole multiplier effect isa o investi tono le tu. Ole ale le return mo mai pe fa fair na mo ala watu ala se fa te tai. Wala fa mtalanga ale ta ole tato fa mo remittances tato fa mo tupe mai fa. Ele se metu ma mas ele remittances é fitu se lá milhão. Meia tão bom, foi lá tu não me fatau. É mais uma e fafo. O fe lá é fitu se lá milhão. Toi foi. Toi foi uma e fafo. A saúde fitu se lá milhão ale. Fatau aí o loa mas meia ngo se samo. Fu fa ele lá. Olha lá o farong longo atu. E finga ngalo tai. Olha para minha filha. E fa tireinga la fo moa la fo povi la fo mamoi O toi fala lango. au fa lango fa o final le fa mai o walu pusa mo lu ele se na fa o pusa mo la la fa mai fa ele ma fa to controlling but kami pek le mele o le remittances le ta te fa mai ne sila le ta to fa ta ngalo 1.1 billion ta to O loi sau trade deficit. o loi sau ton. 1.2 billion ka ko import. Le fa tau mai faf. Le fa mai fa. Ko sala e sa fix million ale sau e ko ya lu uma i fa fo wale ki import. O le ngala ma o la nga fa tusa o le multiply effect la le rural development program. Ka milo ko i. Sfa ka inga. Ai so fa ka lo wit pa ngal fa kasia nga fikir economy wa mor sulim bo sengel malor ka wit pa a fe nga belo wit pa mai fa e ko ya lu lai fa for ka wit pa sa nga fa ka kalo pe fa ka mo pe fa ka vespo pe fa ka me nga o siege o fe alu el kupe aru i ko sa o fa ka ro ulonga fa ka ro fa spo i alin pe GST elin pe elin fa ko sa lesi po multiply effect langa lua vele alo economy o le mea foi na le fina o le export le anga kong wanga le export o longa tauana na ele ngate e tau fio fiel tau so fuang o to si la foi tembe covid tupu melko ta to le tu na la le si le tatu inflation was pretty stable I say tatu le mana ni me mai fa le fai ela tatu
tato wa foi ni tato undo tausi tato atu no I mea nei fai nei. Pe ole nga foi nai la titi lo atu le nga va tau le. Develop my investia le district. To fai matina el private sector. Ia tato self-sustainable. Wa pel tulanga le sa fai fa ma itele plate sa awai tanga loyal tau fa tuina le Samo Export Authority. Pe ole nga atola le ai pe no to fo na me le. Il tau fa yu nga me sel vesilen tula e pe ole nga atola fa tuai. Wa o loe mau nei. Fia tatu tanga Samo le fa foi la val marketing na fa tau ia tatu olo. Wa la fianga pulu ele nga o loa nei o lai. Ele nga o tatu tanga te. Se fa te tai nga i o le koko. Wa fa toru inga tau o koko. Kai mingi. It's gone up 3 times. O le coffee. Ai maka ukia le alu o le popo. Wa double ka o le winga lau tala. O mea tau mawhane o commodities ne wha ngai tangata yaso uma. E na o Samoa. E tu sa la pe to uma Samoa. Koko mar kofe ma ame fafo. E ka te fiu e kupo e le ala mga o mai adva pene. O le anganga o le Export Authority. Ai le whaatino na e malo. E whaatino e whaatino e private sector. Au whai whakoanga. O kako along whanga. Pau al mea le malo e whai. Ngofu tua. Whai le enabling environment. Ia mai le tunu. Iswa wha ngā rungue. Tato whanau e o sao. Kau le apu mbenga. Ele ko fi alu kau le apu wai. In theory, e kau ngā lua melang kupe in fong whaawai. Whailonga mau maha, kōlanga koko. O le sisenga la, wa le koko manga mea i tu tōtu launga. Ia, e fua mai, whaakere fua mai. E alu au sustain le, e alu loa le lei i le district level. Whaapea nora i le atari le, sole, papa. So wadu le Export Authority, mai sau se lau eka. Kōla, le la whaila kunga kokele, sau le Export Authority, sau i, Pai aku le Export Authority, le le ko ngā kokor, ngā kale mai o asau. Ave se rua se lau eka. Pai se kupe whaakingo, pai ni makeki avi ai, o ngā ruenga umang ngā apu. O le so ta inga na, o le district development, ma le Export Authority. Ai whai whaapaanga. E le anu le maro e whai. E whaapaanga, e whai ele tunu ma le private sector. O tuna ole nganga to nga le tuna nga ba wone nalo le tuna si tasela utala ta to ma fa multiply effect I remit my fix la million ale ben kemi e ko ya mai fa fo wale ka ko o puso aisa o ka vale o le moa ta uma mai fa pa wal si kama ibere mo fo o ngai be la ai ya e mo kemi ya pel tarsia wale la Afa tau tolu whainga malo fo last fo i ona. Toi tau whaila le toi la langa wha malo si atili le Export Authority le o le ta ua le. Ta se atu le si vaenga le ana ta ua le whatu toi le tua Samo o ta si ona le la se e il malo. I le tūlanga le investments. Le sa te mai tau atu le tūlanga le whapela toi wha a matal tatu valele. Tolu se lau miliona lai target ina ia mo le atina ele ai o investments. Whaina e wha malama mo ina le tūlanga. Paftai apulu, ole investment po kalaben le manifest ila tiro fone. Ole investment ne tu so le la provide le whainga malo le environment. Both the private sector, financial institutions, investment institutions, this program ta uma, all the stakeholders. Olo o iai e se leni, pa se leni e leo whaongai incentivize. E a mai tu tonu i whaiati na e ana tunu. O le sila medium whaatino ele mele, o le stock exchange market. O le stock exchange market whaatulanga i. I ana pa whaina whai whaatau inga i o whaatau os whaatetainga company valele. E ma whaina whailanga prospectus. So le tunu, whapea e ala whaatau shares e milionga. Ta i lima se lau ta ala shares. Ia mo lima se lau milion. E te taulana e se mechanism like a stock market. E ia ai tu langa o le investment ne, wa o le matua stringent requirements o mena. O mena le whainga malo e tau sisi.
fai lelei ia fuafuanga feasibility study o mai uma expertise faatulaga le mea lea ina ia oga tasi mai figalo le malo e faigofia lana faatio pela le mea lea ai le mechanism na o le investment foi le EPC investment board authority investment tourism e mafai foi le faatino tono le mea ma la ua titino o public institutions ia ele se mea la sona toe halu e tupe malo fatino la wa on their own 2 feet but they need additional investment e improve operational efficiency ma o le talale o telo o le terminate o le EPC at the level of power generation they were terminate were profitable now imagine la pa to investment va to tupe fale le atili fale le atili le to power corporations fate tainga they've always had this issue of transmissional power by the time they say well power mal the mele generate through the grid well losing up to 17% so 50% of the power they losing ai lo fa sa wal na le fa sa ngam o le investment I invest il mele mele tupe fale le lo la mele when you solve that problem well le bottom line for him e al mata upule au ben fa manino il fa fungala tu ole investment o le fa petenga ta tor se lau miliona le investment le na tala il fast la expect la to sa male le talo le tupe le budget ale ma wa tupe se me lo va ta pulu ele la u titolo ia ele o fa pe mai la u read le manifest ele o fa ele ai mai il budget ele pa wal ngadwe ngal malo o le create vai langa fai uma ma vai mechanism fa kule legal framework e fa tino i mea ina ia ma fa tino o le nga fo ila le investment program le adu through the stock market as an option as I said before o le were proven le you tosa ia it's a success story o le mo se le ni le ne I fit to sell a million on average 600 to 700 million le liquidity le go for banks le banks plan me fai e uma na o le tupe la no foi le se me fa ngai na mo mia la le lango malo le lango malo pe fa pe mai le tupe na tam fai investment o le incentivization le mele if I create opportunities here le bank fa pe mai la mela ngo fo tato fit la million na i tato le invest no le mele ma wale stock pe invest le airline pe invest in le mele pe all of a sudden o le ufa na to tu pe no fo se me fa ngai na tulanga le stock market le sa ta no mo fo ile vo to ia fo linga me te le ale sao o le vaenga le tam fa ngalo to fa le malo alo te mantu fa sina umitu na tu le ai mesai le treasury fa pe fo central bank pe FFF vo ile fa tino le tulanga le ai fa tai wa le ma usa ia ile ko vanno fa tupe ton ile feilo inga le male pale mia fidi le solulun tene la po fa ilo na ia lango a tonu la fa fa ngofie no le falling mai se tasi le o mai nga le fa pe o new o ma fa fo e generate le tupe fo vengo stulanga taun tatu va ai molanga i luma male atina al tatu fo i to mai fa ta pulu o tele I do not blame anybody the stock market le so se me fo wa ta walo pe how on earth are we going to do it ole wingal from talanga ele o manino fo pe fa frente why ole for the stock market project to work it don't participate the private sector fainga malo financial institution tilo fai consultation fai legal framework legal framework ma governance things e follow I mela wa fai international the mechanism langa once you create that el malo no for fare el malo I fa wonga doing pay oversee el central bank pay form up security commission na te baia
o issues nga cover pa delay the fight consultation my technical experts e malama le set upinga so le winga la utala o tele tio vai ele me frente to vetu se financial institution for central bank for development bank file mele it's a holistic approach it ka mai ia avakulo mar fa manguia ngal malo fa tino mele in April ia tupul mele yeah, it's not going to be easy. But I say, afa pele intention ia tina ele tulu. Tato au wai mo ia. Ma tato fa tu ele tu. Ele me fa le ton wa. You know, ele me fa le ton. E pe no tal noa. Ele tal to lungal nei tato ola tato lima. Yeah. Sila la melet fatwa a tato to tato me tau mafele tu duma fai ti tier sa ulfafo o te le fo ina ole economy because la create additional ya per tu langa na pulu le investment program le pusele o ele ese le ni sa mal patch but ta whole participation o ki financial institution central bank you tos wala tona pe tauna ve fatu tuanga ole malo la to fautuanga fo nei ia safeguard ia tulang va pe na le ta tal no I o tele vo ia tal no nga ile I tu ma tango fia mai tu le lei ai me se vole na va tau ma tina ai lo tam fai e tina ai lo sila o ani I tu e au fo I on matau ia pui le tato tama ainga ia mala tina ne ia se tulanga volo ni lo itau e ono afa ina ile anga ilunga. After ya pulu ole mea ia ila wati tino. Ole o tato o mea ia involve ai tu pela tunu. Le sa ole pache. Pe o district development program. O mea e te tauna tato fai tete ia. Ele o se ele ni tu fa fu atu. Ole mea la e tauna fa manino. Ila ulati tino. Ia se fa taitaina tato fa longo la na batau ale hijabi pifa mai fa le kola ole le kola ile ko fusia uma kan ka uma Tu sa o tu pele. Ya ale o kali mele con ule le fo fa vai la tina milionga ole le talo ya tato e anga I pele mele ai to si le foi la pe fa fera na fa le tu le inda ia awane is nobody is left behind ole challenge na pa tu apulu ola ua fautuanga watu whainga malo, so se whainga malo. O le se eleni le abitua, it's an investment. E te lero nasis, eleno e se senga. O le se senga o le handout, nga bakwa umalo. O le investment, a watu nei turonga, a watu nei toto whatoanga koko menga. Ola ua ye me fua mai. O tina e foi wala te vai la na ave fa mga malo se leni ave ya o nga fa na university o le sina investment o alom fa na uma to mai tina ele tunu o le mela la mis e la fa tuanga e te taula na to review fa le ia tidi po kalambele take into account lu tau ia accessible uma tana malesi la metas o le fa tuanga e te tau at the end of the day South Fon fa mai io mai po kalamenga fa e te tau ona yai se fa maoninga o le impact e te tau na fa pe mai fa to anga koko fa o le impact la o se lau e ka sau lau koko o le impact na fa longo mai le parliament that's what I'm talking about, the accountability, good governance. Kako work fa kasi kumalo ia sila kumalo ele se kupele baku na bakwa kufa ke do fa yako kupul mel ngapa ole sila fa pengale ko ole kupe e ka wali pocket palmeng wa ole kupe le sa ole patch nga ma si tiel so ifo ngale tama ai ngole tu yes ole improvement langa tono ye il fon fa ba what the town along a reporting system it town is impact afa pe e baru ia fa mo se fa te ole impact ole agriculture fa pe 5% na agriculture e tau sa li poti
ta amata lia fale alili o kolanga ko nga koko e food eka ai umalang prokeki ko selau eka Yeah. tik more positive impact ole education Kia ka mai ki ngao. lima sepuluh alo fale alili nga Skolsipi. fast food pasi le skosi ko se food le fa mangue ya ole mele le fa ko se food le fa pena access to water Yeah. fa ile mele ko lima ko se food wa inga le mo le vai ale o umar prokeki Ko fumar mo le ka vai tik ole impact na ka un report ole impact na ka un report langa ole se lingia Yeah. ele se lingia sa kokas se lingia le ku wa ale nga fa langa le impact le ia sila e ka mau le ku un palmi ngai po kala afak fa la kala apu ila wa vision la ki kilo ale lenga fa kingo le lenga who knows in 20 years time ele ko yan skupe ale ma lo tis ala la investment ala lo kupe fa pe you know ba faile fa se trust organization le ku ma lo me pe New Zealand pe me ko ka the richest trust in New Zealand o trust Maori Lau maori. ve ku pe lo ka million a fa sanga mai Maori ko invest in Maro fa pe nga fa la ki kilo lumanga e ma fa sanga mai lo trust service fa pe la me mga el malo fa pe ya fi fa le kis ya mai fa ka la ko ile Electric Power Corporation University de Valel. Besel ba le i vai le au ngal investment le upul investment ko se ke invest ko mo mele return Malo fa tai ala ngole lo male pa tau to ino le whainga malo fau le whiunga le pandemia ia malana kabineta ma le parliament fau whai pui fau le tātua tunu lea ua whiwhie le mai as fau o le tātala noa ai fōlinga e le se ngā luenga lai titi lelo a whawhenga ma le tātua malo ai misalo se sire whai ua e alta tala noanga tanga loa te le wailo sire whia o lewa tau sanga e ngā lue le malo se mai tua fai pisinisi o lauta mai le tūlanga leo le tamao ainga ia o le tupe whaasosoa ia o le soitusi tūlanga wapea. O leo te whia fisiri atu, ona o lea alo o tele ia fisiri vo i lea tunu, i le taita inga fau lea la tūla i mea le fast. O lea lau silisila, o lea sau silisila i lea mawaa o le tātu taitai. Ia mara whainga maa lo fau lea la tūla i mene, le sunga le lau le maria toa. La so si le lona nga va ma ona to mai a me se voi ma ua tele tau sanga sa lu fa fe ngai foi le la tu la mai nei o pale mia ta il tato mo le sili mo tau sa faftai le sili a puru le tulonga ia pa ia ma malu fionga pa mia tofi ola ua tala e ma wa e le tamali o tele o selu atu ola ua fa mtalanga todos frutos sanga o tau mafai e increase le agriculture me export o todos frutos tau sanga sa involve le fiona ya uli e matanga e o ale teni nga mista alu mato fa ali nga alo fafu e te ia te vatu o la tu ma la fiona mai tu o kana fa lo fiona miska fe ke fio mai le lo ka fa mai le lo pa nga lo e le fa ngo re ki sa wa support me le ku o le kala mo nga o le commitment le mel nei o la talo nga lo organizational skills I'll be honest with you o ke pisi sa I've never seen a leader with the organizational skills mo tinga ka fo le attention to detail. Okay, look, come said what? I'm talking objectively. Kilo fucking on my yeah, the road shows and all that speaks for itself. But let's see me tawa apurungo mafa ye o fa pia. Ya, o tanga tau mai fa singa. Si le fia fo ile ya saki ya. Fa fe tanga to fenga lu ya saki. Control e company sapani o kapagi sapani o la to la fongo metal sa neuma they follow what they call international standard ISO standards in food so as a service provider la o le maka ki o stringent the requirements at Japan sino ma wolunga wa mo lunga e ka ngole le uma they need proof of all sorts of things
before ke supplier me ka fa fe ka fanga Ya, so- e pisingisi ngai aso imagine that kaya wa uli kai ni saweli asaki o fole ma fa sorry even me when I think about it's a lot of work but successful ka kilo fa longa ngai fa fika o le winga la pala from a business perspective makwa mang or ko nga pisingisi le ngo fa ya ele se me fa ngo fie anga fa ki mo le bo mai nga ko mai ma le experience o le commitment ele ko ngo multivam ele fesingia o le kanga o le fie ngo fa la uli I've never come across se ka e fa longo se fa kwa he listens to advice o le fa sa ora si he listens to advice ele le ya va makai fe tunu e kurongo le fie mai tu le pa we talk e a fa bla e pisia ka kai se lo nga fe kau ya kauli calls me tangalo sa fa meso e fa tua fa tino e fo me na teleo so le winga la fa mtalanga ole passion for le ya develop ya tangata la tele tu ole fa business ole ta inga male e la una fa itiro I was very impressed. The first consultation with CEOs. Kalau falam lo ko isi CEO ko lo sama ele fai ese Kai mo ni. Ole binga la fam talanga puru. Tulong fo ipa ia masal. So I'm looking forward to this new one. I'm really looking forward to it. Ya chau ya la utala ma to inga ma. Let's give our humanity a chance. He has all the attributes. Tai tu. Ele ngata foi lá ele. Olha ngava taule titilo te. Fa mo tua, fa tu le tua. Fa ka world culture le va malangenu. Community service. O me umane. Ya. Ele tu isi tala. Tau no mai foi lá delivery. Olha me na te fia. O fa lono la fa te tanu nga si o fa pe. Ele assista ngata si tu. E loa au pongi mai tangata. Ele fio la udi malito. And I'm also looking forward. O te fia tal no foi. Au mai mal private sector. O mai mal civil society. Sao no ye. Sao no ye. Ole tu no ne. Boma ele se tu no se fast. Ele se fanga malo fast. This is the government of Samoa. Or everybody participate. And I'm telling you, who better can do it? Can bring that culture for lele. Ole ba faka, ole alo, alo, ole delivery. I've seen my la ore mari to cha sa tala fo le fat ya. Ponche ti ta si do to. Sa wo me la do fa be. Ele ma faya no il mole taleni Me alofa le tua. me alofa le tua. So Taila, I put think I wish him success. I have all the faith. Ola uko nga mo to so se me fi tala langi waile tua. De ma fai ta toto pule le tua fa to. Ia be ia le ta fa manuia le. Ta fa manuia le fionga la le malito. Tu le mai ta wa ta tu. Am salo pe tal fenga I tonu au pulen sa no ai le fionga sa fa pito. Na ia ko sa no fa manuia. Ia la au le. Ila na sa no le fa le vasol ne. Ona na upulen na mai tawina fa pe mai o le la tato se la sanga fo. A new chapter o le tato o fai o le tato malo e pe ai sa o vai la mai tau pe o la uli o le o fia me o le tupulanga lona lua o lona tua sa pandemia o ia ai pe la o la uli o lona grandfather o lona tama o ia o lona tupulanga lona tonu na le o se mai ai le ta ingol tato tu pe fa pena la u ba ai ya ta fam le fionga pandemia le le fionga ya mia on fai tu so ona la ta tele siringia ona ole tamali e fa tu ile tu ciao le fa ton ina la u mai ele ngata moia siona ai ya ta ingol tato tu le sirima tu sanga le aso ai fa tai mo lo no tangalo
Whaftai te rea pulu mo lewa noa, whaftai le whafonga le pa ia mo lunga le tunu. Ia, pauali mea tato talo le tua, mailang whamanuianga e fionga le auli e mali toa, malang te inga whenga malo fo, malang whamanuianga e Samoa. Ai lo wata tonunga malo fatu. Wa se fo launga fo, ia manuia le tunu. Whaftai. Whaftai.